Fil-waqt li ħafna ma dawk li jażlu li jqattaw il-miliet fl-imkien mal-familjari tagħhom, oħrajn jiddeċiedu li jsifru barra minn Malta biex igawdu aktar l-ambjent u l-klima ta' pajjiżi aktar kesħin. Sejrin Finlandja, il-kapitali, Helsinki, nispera li jkun hemm ħafna snow u li jkun hemm aktar snow kesħa ġewwek ma tantx tista' ssiba Malta. Pjazza is-Senate Square, hemmhekk ikun hemm il-festivitajiet ta' New Year's Eve, fireworks u affarijiet. Normalment ikunu mal-familja għat il-miliet, ma sena differenti. Iżda kif kienet l-esperjenza tat-turisti li ġew f'pajjiżna għal dawn iż-żminijiet ta' festi? It was very nice because of the sunny weather and warm, and it's unusual because in Germany it's normally cold, rainy and not snowing, unfortunately, but I hate snow at least, so I like the warm weather. One News tkellem ukoll ma' koppja li ġew f'Malta flimkien ma' bintom biex iġeddu l-memorja ta' 12-il sena ilu meta ltaqgħu propju f'pajjiżna. So we choose Malta for Christmas to refresh our memories and to get a new experience and to see Malta with a new view because we are older, we have a child and Malta also changed. Intant l-aktar titjiriet li saru mill-ajruport internazzjonali ta' Malta kienu għal-Ġermanja fosthom għal Frankfurt, Munich u Hamburg u kif qattaw il-ġurnata tal-miliet fil-Ġermanja. In Germany normally Christmas time is a family time, so I met tomorrow my sisters and their children and we get together. Interessanti l-fatt li fil-waqt li ħafna Maltin għażlu l-Ġermanja bħala d-destinazzjoni tagħhom għal vaganzi tal-miliet, kienu bosta Ġermaniżi li jażlu li jqattaw il-ġranet tal-miliet f'Malta.